Урматтуу жээним Muhiddin. Senin бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюң менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Силерге кааларым узун өмүр, чын ден соолук кажыбас кайрат. Бири-бириңерге эри шаркак, жөлөк таяк болгон, ыймандуу жубайлардан болгула. Кыргыз калкы дайым суктансын. Ата-энеңерге мээримдүү, күйүмдүү, ынтымактуу үй бүлөдөн болгула. Силердин дагы бир жолу үйлөнүү үлпөт тоюңар менен куттуктап, Тайкең Ерлан, Muhiddin жана Шахсанам, үйлөнүү үлпөт тоюңар куттуу болсун. Дорогие молодожены, от всего учебного центра «Эксперт» хотим вас поздравить с таким прекрасным праздником. Пускай ваша совместная жизнь будет удивительно прекрасной и счастливой. Желаем вам вечной любви, семейного благополучия, красивых и здоровых деток и осуществления всех целей и желаний. Пускай этот прекрасный праздник будет началом вашей длинной и счастливой семейной жизни. Muhiddin Шахсанем. Будьте счастливы! Bugünleri benim iş yoldaşım, canım dostum, kardeşim Muhiddin'in toyudur. Bugünler Muhiddin'in valideynlerini, atasını, anasını tebrik ederim. Gözleriniz aydın olsun. Ben Azerbaycanlı Şahmir, Amursk Oblast'tan, Slobodna şehrinden bütün Kırgızistan ehlini salamlayıram. Gözleriniz aydın olsun. Muhiddin, sana hoşbaxtlık arzulayıram. Muhiddin, Şahsanam, sizlere hoşbaxt olun söyleyirəm. Hoşbaxt olun. İnşallah Muhiddin tezlikle seni burada gözləyirik. Can Kırgızistan. Ayağlı Şahsenem ve Muhiddin. Ben sizin Moskvadan şuna yoruma söyledim. Sizge uzak ömürşat yaşa, birbirinizi anlar, birbirinizi süyüp yaşamağa Allah sizge nasip etsin. Dağda net bulaman. Yaşarınızga süyünüp yan bulacak. Birbirinizi anlat, yaşağız. Uzak ömürşat yaşav sizge. Merhabalar. Muhiddin ve Şahsenem'in evlilik töreninde tüm sevdikleri olduğu gibi ben de yanında olamasam bile bu parçaya nail olduğum için kıvanç duydum. Tek dileğim ömrünüzün sonuna kadar mutlu, sağlıklı ve hep birbirinize güler yüzlü bir yaşam nasip olması dileğiyle. Muhiddin ve Şahsenem'e mutluluklar diliyorum. Sizge isenlik, sağlık dilesim kile. Ak baxetler, zor umuşlar, her vakitna şuva yılmayıp bir-birinizin kadrini bilip uzun ömürler etip yaşayız. Muhiddin hem Şahsenem baxetli bulunuz. Құрметті жас жұбайлар, сендерді заңды некелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа өмірге аяқ бастыңыздар, басқан қадамдарыңызға гүл бүтсін, көтерген шаңырақтарың биік, керегелерің кең болсын, іші толы сәбидің үні болсын. Көлде жүзген қос аққудай махаббаттарың берік болсын. Аспанда қанша жұлдыз болса, сонша бақыт тілеймін. Muhiddin Şahsenem, заңды некелеріңізбен. मुहिद्दीन भाई, आप कैसा है? आपको बहुत दिन देखा नहीं है। इधर आके आपका ऑफिस में आके सुन रहा है कि आपका शादी हो रहा है। अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि आपका शादी का जीवन अच्छा काटे। थैंक यू। Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun do'stimiz Muhiddin va kelinimiz Shohsanamxonlarning baxt nigoh kechasi sabab to'plangan ekanmiz.
Shu fursatdan foydalanib do'stimizga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelajakda shirindan shakar farzandlar ko'rish nasib qilsin. Keyingi yilga ham Xudo xolasa shunaqa kunlarda, beshik to'ylarda tabriklash nasib qilsin hammamizga. Shu fursatdan foydalanib barcha Yamato firmasida ishlaydigan elektriklar nomidan ham tabriklab qolamiz. Muhiddin ve Shohsanamxon baxtli bo'ling. Bir ömür boyu sana saadetler diliyorum, mutluluklar diliyorum. İnşallah çocukların da senin gibi çalışkan olur. Tebrikler, başarılar sana. Muhiddin Bey, Shohsanam Hanım, sizin toyunuz mübarek olsun. Tebrikler. Bütün Azeri arkadaşların isminden sizi tebrik ederiz. Mutluluklar, hoşbəxtlik arzu ederiz. Kuş bol, rek basın! Kuş bol, rek basın! Kuş bol,